Shubor nagashlam jong unongsan Hima. Ka LS Simli Film Production kala pentip bakan beteng Biang sa Taïew ban Pyni ya ka Phlim Tang Shiteng por Bijou cinema Shillong kata nadu ka khan ru tarik menta ubanai kala lingkot hadu arpo tarik mentahi ubanai ha kapor khatwei Shiteng minstep Shiteng no phaisngi san baje janmet bat nyo baje minmet kani ka Phlim kelas dang man Pyni nadu ka khandai tarik mentahi ubanai Bijou cinema kumta ke LS Simli Production kan beteng sa Taïew ban Ayla di kipat ba ki bampat wan pet bat kinyo wan no ha kani ka Taïew ka baar Kublay fi bro mga ifyo marbnyang ngadi iway na gijong chimenta ha ka Phlim Tang Shiteng por ngadan ni bidip shipi ba na kaliang ka LS Simli Film Production ka ko ab bidip shipi kipat ba ya kani ka Phlim Tang Shiteng por andang beteng Biang sa Taïew hati po Bijou na mga Shillong. Nado ka 100 trek January hadu ka apa trek. Dengan kerpat pikipat ba, ibang pat yi bakin palipit ini ka Phlim, bakin sobha bakin late no. Nama kadang pan in ta chat. Te kadai duk ka Phlim ka baik tenan ko den jumbat shibon. Hakini kita yo baladap ke Biang tengah kermen kan ba mentau te yo bangin nang beteng Biang kan long kumbang khit ti kan. Hakini ka Phlim la agda iba lances iba diro i-produce ta jaga project nang ta ikong zarina nang ta mga nang ta anti Biang but kini si artist ka jingmot jong ka Phlim Tang Shiteng por ka hakini ka Phlim ka day beach pang ka iblang sa lang haka jing day padan ka kami ko pa ba ka jingbam ya bet ka jongki te haka ba khadu ke kamla ban ra ka uswa ba bahamo dia tang dai ba ko abin detail kata tu dia abin pe itu just ni maka sila